nongera nkwifuriza kugira ibihe byiza kuri wowe udahwema gukurikira GB Empire gatanu ku kandi. Operation Rugamba rero ukimeze mu burasirazuba bwa demokarasi ya Repubulika ya Kongo, biri kumvikana ko mu bice bya Minembwe, Goma ndetse na Uvira harimo kumvikana intambara iteye ubwoba cyane. Kuri aya masaha mu by'ukuri isi yose irikanze nyuma y'uko drone y'abarundi irasiwe mu kirere cy'u Rwanda, iri kugenda isibirikira mu kirere cy'u Rwanda. Byumvikanye ko iyi drone yaje kuba yanarasirwa mu kirere cy'u Rwanda. Amakuru rero mu by'ukuri atugeraho aravuga ko iyi ndege irimo gupima ikirere cy'u Rwanda ku mutekano wacyo ukomeza, bikanumvikana ko iyi drone yaje kuba yarasirwa mu mutekano by'umwihariko mu kirere cy'u Rwanda. Bikanumvikana ko iyi drone mu by'ukuri yamaze kuba yahanurwa by'umwihariko ikaba yaguye mu kirere cy'u Rwanda. Update rero mu by'ukuri ziri kubera mu burasirazuba bwa demokarasi ya Repubulika ya Kongo mu bice by'Uvira uko byifashe, ndajya mu by'ukuri uko amakuru ameze mu burasirazuba bwa demokarasi ya Repubulika ya Kongo. Murabona ko imirwano yongeye kuba yasubira ibutubi nk'uko byakomeje kugenda byumvikana ko abarwanyi b'abacancuro bamaze kuba bamanika amaboko, abagera ku ijana mu by'ukuri bakaba bamaze kuba bafatwa n'indwanyi za M23, zikaba zamaze kuba zafunga abarwanyi b'abacancuro bagera ku ijana bose mu by'ukuri bakaba bafatiwe muri Operation Rugamba nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Ndakubwira ngo muri Kavumu Airport ari kumvikana ko hagikomeje kugenda hasibirikira by'umwihariko ingabo z'abarundi zikomeje kugira mu by'ukuri zigaragaza ko nyine zishaka kugaba ibitero ku ngabo za M23, bikanumvikana ko abarwanyi b'abarundi mu by'ukuri bakomeje kugenda batera imbaraga by'umwihariko abarwanyi bakishasa, ukabona ko ibintu bikomeje kugenda byongera kudogera by'umwihariko ku ruhande rwa M23 ndetse na leta ya Kinshasa. Ndakubwira ko imirwano mu by'ukuri ikomeje kugenda ijya juru kuri Isira mu by'ukuri kumvikana isibirikano ry'intambara. Ndakubwira ko iminara ya Warikare yamaze kuba yakupirwaho itumanaho kugeza kuri aka kanya, bikomeje kugenda byumvikana ko M23 itarimo gukoresha mu by'ukuri internet, bikanumvikana ko yamaze kuba yakupirwa itumanaho. Ndakubwira ngo bice bya Nzibira ndetse na Warikare harimo kumvikana ko abarwanyi b'abarundi bamaze kuba bahatera amatako, bikanumvikana ko abarwanyi b'abarundi bakomeje kugenda batera ingabo mu bitugu by'umwihariko abarwanyi ba Kinshasa, umutwe wa twigwanira mu by'ukuri mu burasirazuba bwa demokarasi ya Repubulika ya Kongo. Ndakubwira ko mu by'ukuri hakomeje kugenda humvikana ibitendo gusa kuri Isira. Birumvikana ko intambara yongeye kuba yasubira ibutubi nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa, gusa birimo kumvikana ko ku rugamba abarwanyi b'abacancuro mu by'ukuri bamaze kuba bamanika amaboko kugeza kuri aka kanya. Ndakubwira ngo M23 ishobora kuza gucelebratinga intsinzi nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa ko ibice bya Uvira mu by'ukuri biri gukontororwa na M23 kugeza kuri Isira. Mu by'ukuri ukabona ko M23 ikomeje kugenda igaragaza ko ari nayo irimo gukontorora ibi bice bya Uvira ndetse na Goma nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa, ariko hakomeje kugenda humvikana ko hakomeje kugenda hasibirikira ingabo z'abarundi zakamejeje. Ndakubwira ko mu by'ukuri zikomeje kugenda zifatanya na leta Kinshasa kugira ngo mu by'ukuri zibashe kuba zagaba ibitero kabutaka by'umwihariko kuri izi ngabo za M23 zibashe kuba zarekura uduce ziri gukomeza kugenda zikontorora mu burasirazuba bwa demokarasi ya Repubulika ya Kongo. Kugeza kuri aka kanya biri kumvikana ko agace ka Uvira ndetse na Goma biri gukontororwa neza na M23. Ni munyemerere agasiki k'amakuru tugapfundura mu gihugu cy'Urundi n'u Rwanda, ubwo byakomeje kugenda byumvikana ko Evariste Ndayishimiye Bwana Neva yamaze kuba yasaba by'umwihariko ibihugu by'amahanga ko biza kuba byakunga u Rwanda ndetse na Kongo mu kibazo cy'umutekano. Ndakubwira ko mu by'ukuri nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa, Urundi burasaba ko u Rwanda bwakongera kuba mu by'ukuri byakiyunga, bikongera kuba byakisanga mu mahoro by'umwihariko biri gukomeza kugenda bikorana ingendo. Ndakubwira ko mu by'ukuri Bwana Neva yakomeje kugenda atabaza ibihugu by'amahanga avuga ko bigomba kuba byabwira u Rwanda ndetse n'Urundi bikongera kuba byakiyunga. Avugwa rero mu by'ukuri mu burasirazuba bwa demokarasi ya Repubulika ya Kongo, biri kumvikana ko M23 yamaze kuba yatangaza ko iri gukontorora ibice bya Uvira. Ndakubwira ngo yamaze gutegura urugamba rweruye. Biri kumvikana ko mu by'ukuri nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa, M23 ikaba iri kuvuga ko igiye kuba yategura imirwano yeruye by'umwihariko ku barwanyi b'abarundi ubona ko bakomeje kugenda batera amatako mu bice bya Nzibira. Ndakubwira ko ubu ngubu mu by'ukuri abarundi bakaba bamaze kuba bahageza drone, ariko rero amakuru akomeje kugenda avugwa nuko uwitwa Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda ashaka gusuzuma u Rwanda by'umwihariko arebese ubushobozi bw'u Rwanda bumeze gute kugeza kuri aka kanya, kuko nuza kureba Evariste Ndayishimiye ari kugaragaza ko ashaka kuba yakiyunga n'u Rwanda, ariko ukabona ko mu by'ukuri ashaka kuba yakiyunga n'u Rwanda kugeza
kugira ngo ateranye u Rwanda na Kongo. Ndakubwira ko kugeza kuri aka kanya nubwo drone y'u Burundi irasiwe mu gihugu cy'u Rwanda, Evariste Ndayishimiye aragaragaza ko ashaka ubuhahirane n'igihugu cy'u Rwanda, ariko akaba arimo kohereza drone z'abarundi mu by'ukuri zikanasibirikira mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko rero mu Rwanda mu by'ukuri hari umutekano uteye ubwoba cyane, isi yose irikanze kugeza kuri aka kanya. Ndakubwira ngo drone y'abarundi irasiwe mu gihugu cy'u Rwanda. Kuri aka kanya rero mu by'ukuri update nk'uko zikomeje kugenda zigaragazwa, reka twerekeze mu burasirazuba bwa demokarasi ya Repubulika ya Kongo, ahari kubera urugamba by'umwihariko ruri guhuza M23 Wazalendo FDL ndetse n'umutwe watwigwanaho nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa n'abarwanyi b'abarundi bakaba bamaze kwijandika mu mirwano. Ariko ndakubwira uko operation rugamba imeze, birumvikana ko kugeza aka kanya M23 iri gukomeza kugenda yishimira intsinzi yo kuba kugeza kuri aka kanya iri gukontorora ibice bya Uvira ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Bikanumvikana ko M23 ariyo irimo kugenda inahakontorora gatanu ku kandi. Ndakubwira ngo drone za M23 zamaze kuba zagera mu kirere cya Uvira ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Ndakubwira ko ubu ngubu M23 ihafite gutya nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa. Ariko rero mu gitondo ndagira ngo mwumvishe uko operation rugamba yari imeze, byakomeje kugenda bigaragazwa ko M23 yakomeje kugenda inaraswa. Ariko rero muri warikare nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa, iminara yaramaze kuba yakurirwaho itumanaho. Ndakubwira ngo mu gitondo uko umurwano wari umeze, M23 yarwanaga idafite itumanaho, ari n'amavu mu by'ukuri ubona ko amakuru yararimo kudutinda kutugeraho. Ndakubwira ngo amakuru twari twayabuze kugeza aka kanya, ariko biri kumvikana ko M23 yaje kuba yacya muri humye abarwanyi ba leta ya Kinshasa, ikaza kuba yanafata mu by'ukuri iyi minara yo warikare. Kugeza kuri aka kanya birumvikana ko itumanaho ryamaze kuba ryasubiraho. Ubu ngubu mu by'ukuri n'amakuru ari update ari kubera mu burasirazuba bwa demokarasi ya Repubulika ya Kongo. Munyebere mu by'ukuri mbimure mbajyane mu gace ka Kikum, biri kumvikana ko zibira mu by'ukuri M23 ihanganye na drone z'abarundi zikomeje kugenda zumvikana mu kirere, gikomeje kugenda disibirikira mu by'ukuri muri warikare. Wazalendo mu by'ukuri ikomeje kugenda itangaza ko ishobora kwikura mu mirwano. Andi makuru rero biri kumvikana ko M23 yamaze kuba yatangaza ko abarwanyi bagera kuri 15 bishwe muri iki gitondo, ndetse kandi ngo bakaba barashwe n'abarwanyi ba FARDC. Bikanumvikana ko FARDC ikomeje kugenda ivuga ko M23 ikomeje kugenda ishinja kwica abarwanyi bayo, ukanasanga ko mu by'ukuri FARDC ikomeje kugenda ivuga ko ngo itigeze yica abarwanyi ba M23. Gusa mu by'ukuri andi makuru ari kugenda yumvikana, ndagira ngo abarwanyi b'abacancuro bamaze kuba bamanika amaboko bandetse kandi banata intwaro. Ndakubwira ko urugamba M23 isa nkaho nyine yabasha kuba yarutinda. Ariko nuza kurira mu by'ukuri muri Kivu y'Amajyepfo uko byakomeje kugenda bigaragazwa, M23 yamaze kuba yahageze icyitwa drone n'intwaro. Izi ntwaro mu by'ukuri za M23 biri kumvikana ko zigiye kuba mu by'ukuri zakataka umwanzi w'umurundi ukomeje kugenda ugaragaza mu gusibirikira by'umwihariko muri iki kirere cya Uvira, ndetse kandi ukabona ko mu by'ukuri muri Kiku ndetse na Bujumbura uri kubona ko nyine abarwanyi b'abarundi abakomeje kugenda baza mu modoka ndetse kandi bakaza no mu ndege, ndetse kandi ukabona ko bitwaje n'intwaro zo kugira ngo nyine abaze kurwanya M23. Ariko ntabwo biza kuyihira kuko M23 kugeza kuri aka kanya yamaze kuba yakitegura urugamba ndetse na operation rugamba. Nakubwira ko mapu iyifite mu ntoki kugeza kuri aya masaha. Bikumvikana ko mu duce twavira mu by'ukuri M23 ariyo irimo kuhakontorora kugeza kuri aka kanya. Bikanumvikana ko ngo iminara ya warikare yamaze kuba yashyirwaho itumanaho kugeza kuri aka kanya. Mu by'ukuri M23 ikaba yamaze kuba yafunga abarwanyi b'abacancuro bagira kwijana. Ngara mu by'ukuri amakuru ari kuvugirwa mu burasirazuba bwa demokarasi ya Repubulika ya Kongo, ahari kubera imirwano yeruye y'abarwanyi ba M23.